I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Stanković Gamesu. Danas ću vam pokazati kako izgleda moje utočište, to jest kamp. Ja spavam u prirodi ovih dana i još malo. Pošto je unutra nije zanimljivo, napolju jeste, priroda, sveže, ima malo struje, ali sad ću vam pokazati. Evo. Ovo je moj kamp. Samo da se udaljim da se vidi. On je ozidan balama slame. To je samo zaštita od kiše. Vidite. Sa prednje strane je potpuni otvor. Vidite. Ovdje smo, možete na mom Facebooku vidjeti večera posle napornog dana, evo sijalicu imamo. Imamo i ove novogodišnje sijaličice, ja sam ih povezao, ali evo vidite, ovako izgleda unutra. Ovdje je struja. Nećemo sad otvarati. Evo vidite. Imamo dušeke smo doneli iz kuće. Postavili smo. Kompjuter. Evo tako. Gore vam kažem od slame. Ovdje ovako. Napravili smo čiviluk i tu malo rasvjeta još nije povezana do kraja. Vidite, imamo prozor. Ovdje nam je kao ostava, a tamo nam je isto ostava za ćebade, jastuke. Vidite. Krevet Transformers. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se uskoro. Nadam se da ću uskoro krenuti sa snimanjem igrica. Možete vidjeti Tank Online, ja sam početnik. To sam nešto na brzaka snimio. Sa Bandicamom, nema zvuka, ali dobro. Vidimo se. Pozdrav. Ćao.